Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Khathar November ni sari Mizoram Assembly in than pui vot thak turatan voin hian hriatina chuani a in than chu tumte tan po hun hon tan ngal ani. Mizoram in than pui him tak le tlong takani ani the nan Mizoram le Athanam State Assam le Tripura ramrite pa district ne tu ten tho ho wan rel. Prime Minister Narendra Modi chuan firfika chena chung po ni sem hring tan thalawati. Israel chuan Gaza khopuya mihring cheng zong te chu dar kar somni police chunga in seseng vek turin a hriatir. Khathar November ni saria Mizoram Assembly in than pui vot thak turatan voin khan hriatir na chuani a in than chu tumte tan po hun hon tan ngal ani in than chu tumte tan hian tun thla ni somni thleng ming pek lu theni a ni somni pakhata endik ani ang in than pui tan invoice na chu Mizoram hun sang sanga ngor takane mek ani a Mami District po in po chana chakta ka kalpui chhomek zelani Mami District Election Officer DC ni bok pu VL remle na chuan Mami District sunga returning officer pathum ten Mami District sunga MLA BL pathuma chu turte tan nomination thelo hun hon tanani thu an chu ati asoya Mami District chung MLA constituency pathuma vote thang na polling station za somni pakhat omin chung zinga polling station somni polite chu Pink polling station ani thute polling station na duty tur polling party turte po khonkhom vek to ani thu soi ani puvial remle na chon an hmalang na sang the teng hen kan correspondent Ashil ani polling station hi za somni le pakhat kan neya chung zinga polling station somni pali chu Pink polling station kan ti meichia polling party ten an enkol tur ani sin training te po seti surveillance team te le team sang te training kan conduct vek to a polling party te tan training po ni som paria te thanga tran chho ani ang strong room kan pei fel to a ti chuan counting hall tur po kan identify fel to ni lungleya chuan district election officer le lunglei DC ni bok piram din le ni hovin voin khan DC conference hall lungleya in than pui nei tur chungchanga mi puite ta na hria tur poimo pon ani a in than hun pon ani ta ka hian dani na soi angin sarkar le wantang mun website chenin party bill ta na ham thana om thei milem tarte lak thak ani thute work order pek chhuato kut khang man lo te thelut vek tura department in hriatir ani thute tarlan ani lungnei district a polling station za som siri paruk omdona critical polling station pakhat ma lungnei district a puan ani lo ti DO chuan soya kumsomriat chin chung lam le pian phung rol ban lo PWD ten an mani in atanga vote khak chu kalpui tumani ati a meisetan Pink polling station som pani siam tumani thuwa soibok lunglei SP pura hul alwal point in thana thiang him le dik om theinan police ten ven himna lama theito pan chu don thule karkal ta lama tangin zu le damdoi ru thei thil dang anno vai to thu soin zu le heroin anman to thule nam noi mi somni zet anman to thu soya case som pakwa zelu ton in cheng no ri chuang hu man ani to ani ati SP hian Mizoram police baka CRPF company pasari te lunglei district an duty don ti sein constituency sanga atu langa duty tirani angati bok serchi pa po DC meeting hall a kumin in than pilom turatana district election office te malak na sang in shil fena hun nei a district election officer le district board sab ni bok pu David lal than tlunga chuam ani boss na sang soin serchi district chung assembly constituency pathuma hian polling station somret pret omin heng zinga za ve polling station somli panga a web live telecast man tura constituency tina hian mechlang omna Pink polling station pani theu ruahman ani ve thu soya voin ve khan serchi district election office serchi government college electoral literacy club tenen tangkopin voters awareness rally anneya thalai rol pungkhom de chu vote thak poimo zia hri a in than puilo om tura vote thak theu turin an soma khola tu dik tak te chan vote thak ka thut zia hre thara atam theng berin vote an thak the nan tran turin an somani voters awareness rally hi young voters festival program noya malang na maseberani up young voters festival is chief government college ani thum chung bot seini ang champhai chon DC le DO pujam sarin chana hovin election kai noi poimo sang soi hona hun press meet ne ni a pujam sarin chana chon election mason turin champhai district impo chana chaktaka akal mek thu soin amo phur to official te thorim na le inpek na wangin ro man na fel fight ka om thu soi ani champhai district polling station somret palia te ECI in abituk angin voter te ta na facility sang om tur assured minimum facility te po ro man fel choni in pian phung rol ban no te tan
rem te siam mek ani a assembly constituency tina meiche hlang duty na ding di pink polling station pathum theu siam ani dona election a hian man khatai plastic atlem theang ber man tumani ati Mizoram in than pui him tak le tlong tak ani ani theinan Mizoram le Achenom state Assam le Tripura ram de pa district ne tu ten tho wan rela heme chungchang sa ho tu hen vein khan Mizoram district pani kolasib le mamite Assam district pathum kachar hailakan le karimganj te le Tripura state and North Tripura district ka deputy commissioner le superintendent of police theu te chuan video conference mangin tho ho dan turan soi hova kolasib borsa pujon lt sanga chuan Mizoram Assam le Tripura te state in ramri Kongshang shanga in mamoton ani angin ramri nai district DC le SP10 thohuna thatak nein meeting an nei ho thina chu chuan dane thupe ken ko konga te rui hlo le akai noi do konga le ele bar chungchanga te malang na ti chakin in po na le in hriat thiam na athen na sa a atangkai hle ni ati a border district in kara thohuna tha mek chu chomnun zelani abe se thu soini Mizoram November ni seria in thanbo sen I dona wangin in bo sena akal chhomek ti soin in thanbok veta ramria ven him na tho konga te athalo zonga in than ngong thei thil thleng tur dan cha le ven konga te state then oma ramri district te tho puina anmamo takzet ti soya hemi konga hian an tho puina ngen ngalani mamit borsa puvial ramle na point state then oma ramri district te chu ramrika na dan phalo bungroto lu tur chungchanga te in than ka inhoya sumfai tolu chungchanga le dan phalo thil ti tu te chet vel na chungchanga theitop chua ven pui turina ngena kolasip senior superintendent of police pularin oma traite chuan ramri district ka SP te chu in thlangwok veta dane thupe ken ko konga te ramrika na rui thole dan phalo thil chi sang sang tolu tur ven konga te ngor jo ka mala turina ngen ani mamit SP pil thangpui pulam tele vairang te SDO civil pular brota sailo te point in thana fel file mon omom the na na tho ho na tur poimo anti ten suilang bok ani asama kachar hailakan dile karimganj district le Tripura North Tripura district DC le SP le chuan Mizoram in than pui chungchanga an theina pianga tan pui anin huam thun soya an soi hon atanga bozi tur oma piang te chu bozi ngalan tum thuan soi bok ani Mizoram police chuan tu chu siamin tun nai chho hian social media mi pat me chen man solna sex video adar na cha ti soin mi pui nor pui mulia cheta ta na a himlo thuan soya hetiang thil ti tu te hidan manga kumnga lungin tan thlenga shem the ni ati hetiang kai noi video siam le thedar chungchanga hian cybercrime police station chuan September ni sari khan case siamin an chui zui ngala video siam to le social media da chuak tu ni nge hriat mi pahnih chumanin September ni somni pathum khan ko ta shoen ni ati he ba ka hian Instagram live ami patme chena manglai post chungchanga case zelu ani ti soibokin he case season atang hian he Instagram account nei tu le live a video post tu ni box hriat choni a amadu thunge he live video hi siamani ti hriat choni a damdoi arui wanga ti ani thua soitel anti a ko ta shoi ani Mizoram police te chuan heng case pani te uluk taka chui mek lani im nu chuina tan thil poi mote lakho mek zelani anti bok Mizoram police sex video le thalak thalo chi reng social media thon dalo turimi puite acha a hetiang angkai noi video emo thalak post dar tu te tan anga shem the ani ti shreng turimi puite ashriat tir ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan firfi ka che na chu engang po ni se mihring tan thalowati Voina G20 Parliamentary Speaker Summit Yashobhumi New Delhi ne he thui sem Prime Minister Modi chuan Kovela ngin hona le indona thlengmek chuan tu ma hlok na thlen don ovati a tu nu ni remna le in una na hun tha ni ti so in Kovel in tender mek chuan tu na har sanate hi engma aching fel don ovati a ni ni o hein mu khoma hian thupuya tan Kovel pakhat chung ko pakhat ma hun pakhat ti chu manani a ramsang sanga tangin Parliament Speaker Deputy Speaker le MP te ankal khom ani Israel chuan Gaza khopoi mihring cheng zongjong te chu Dakar somni police chungin in saseng vectorin a hriatir Israel chuan United Nations a hemi chungchang hi shrilin Gaza marlama zongjong te chu Gaza chimlama Dakar somni police chunga in saseng fel turin a vawa UN soidanin mihring maktudoi khatle point pakhat chuang Gaza marlama hinan khosa a Israel sipai te chuan Gaza cheng te chu an seimna turin khopui chosan thoi turin a vawa Israel hian leilam sipai nen nazoka Hamas beitura 19 tu ameka wanga hetianga hriatin hi siam ani rin ani a hetilain UN chuan Israel chu mipui in chang tura thua chua to chu hnuk ki le turin nge na mihring ta na sinan sejok athlen a hlau thu soibok ani
Chanchinthar cher ti top nan atlang pui thathar November ni saria Mizoram Assembly in than pui vote thak turatan voin khan hria tin chu ani a in than chu tumte tan po hun tan ngal ani Mizoram in than pui him tak le tlong takanei ani theinan Mizoram le Athenom State Assam le Tripura Ramri depa district ne tu ten ho wan rel Prime Minister Narendra Modi jan fir ka chena chu engang poin mihring ta na thalawati Israel jan Gaza khopuya mihring cheng zongzong te chu darkar somni pali chunga in chaseng vek turin a hriat tir chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani